paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, adda madmadlaw ko ken ka. Anya, Maray. Ay, naikat mo tindag iti nagpupuskaw ken nagaduapi kasma. Ay, nasaya at matatanadlaw mo, Maray. Kaya't naasawan, pimintas ako. Adayem bagak apimintas ka. Tikunak, naikaton dagiti pekas mau. Isu nga rod apimintas ako. Saan nga raw? Na- Ipapilit mo kitdain. Saan ka apimintas piryaw? Wan angang. Ay nasan kan ngagsaupay? No kasta, jak nga rod ibagbaga ti sekretok. No ape anay kadagiti pikas ko. Apay, damdamagak ayan no anya ti sikritaw. Na Ay, agawid ka malangan. Pumanaw ka dito tirsina. Anya, inabog na ka ni kagawad kwa nang ijitirsina na? Wain kwa raw, inabugnak akas lamanok. Kurang nalaangan ngay durumnak. Apay ngay, anya ti basol mo ken kwa na? Ha? Jak man amaw. Awan mo ti amok abasol ko kan kwa na. Uy, nagranggas matan ni kagawad kwa nang nukasta. Talaga mo't ngamin, anaranggas. Gagangay sa itibaak. Ayun anya. Awan mo't basol mo ken kwa na, ngam inabog na ka. Ay, talaga naranggas. Apay kaya nakatugaw ka mo't lataditan, tuyang. Apay, anya ti kayat mo nga ramidag. Itimplaan na ko na iti kapek. Si kantag timpla iti kapay. Itimplaan na kung no saan. Wunan, itimplan kan. Mabit lang. Di nakpay lang kami nitimplaan itay. Masapul pa lang agungitak. Ay, saan kan ama itimplaan? Ha? Tapay asaan? Awan kapay, na ibos. Anya. Kan uray asukar, awan gaya mo, na ibos mo't lang. Ay, unay mo't daytan, tuyang. Ay, awanan ba daw? Saan kan ama itimplaan iti kapay? Ingka gumatang Pangalaak nga iti gatang ka. Ikan na ka. Ha? Ay, ingka pala umutang. Ay, saan na kun apautangan ni Marikwanang? Tapay ngay. Nagapa kamay. Ha? Ay, unay ay. Kumporminto mo't nga mintingkap apain. Diyak nga rod na lapdan tirik nak. Ay, kasanuitan ngay. Ay, problema manan. Saan kan angag kapkapay? Anya. Napudot langan adanom tinumaw. Ne, kwarog. Kitaam ni Mari Tuyang. Ijay mo't balasyo ti kalsada ti pagpagnaan na kagawad. Mabutang kanyak dayta. Inapam ka nung amin. Jak inapa. Iso tinakaungay. Anya ngamin tinagapaan yu aya. Dayto'y pikas ko ide. Ipilit ko pimintasak. Ipilit na matasaan. Anya? Ay, kayat na lang uyawan ti rupak. Ay, nagsimpli mo't lagaya mabanag tinagapaan niyaw. Wan nga rod Day di ako marik Padpadakkelan na ti isyo. Apa na barito yan? Ay, di talaang kapitan. Ay, napudpudot ti panawon magmagna ka. Isu nga rod nga urayak la masisirap di takalbo atok-tok mau. Anya. Ay na, makapasisirap day tamuging mo, kapitan. Hey! Apa nagkatawa ka? Makapakatawa nga rod day takalbom, kapitan. Apa'y nalawa talagang ti kalbo ti tuktok ka. Katuan na. Kababaitin Ay na,
makasisirap day tamugeng kantok-tok mo, Kapitan. Ay! Ano ay atibayan tiwig? Apay ay, Uncle. Ay igatangan nakman itiwig ko. Ay, diyak amo no sa dino ti paggatangan itiweg. Kun anuam ngamin aya. Ay, uyawan nak ni Marituyang ang makasisirap ka no titok-tok ko. Inuyaw na kamat ni Nana Tuyang. Ay, grabe. Mababain na kun arumor. Na. Dajay. Kalding aw. Apay day akal ding. Ay, alain tan ti lalat na. Na. Taison ti pagwig mo, Uncle. Ha! Panagkunak, nangina ti weg. Amok ngawan kwartam. Isu aday talatan lalat ti kalding ti usarang. May kumanalain da ito impastor ko akalding ko, paray. Kalding mo ya. Wain, paray. Apay ngay adito isang wanan ti balay tinangi pastora. Kit adugayam tiro dito'y paray. Ay, adaman-damagat. Ha? Anya day ta, paray. Puno ayaan na silang titok-tok ka. Ha? Kitwan mo't paray. Kita ma. Makasisirap. Ha? Wain, makasisira paray. Na. Kan limawa mo't atalagan ti panagkalbaw. Agpadatan Ay, saan mo't paray? Inuyaw na pa ni Marituyang. Inuyaw na kaya. Inuyaw na dayto'y kalbok. Ay na. Kastana ni tuyang ko, paray. Nauyaw. Ang awan mo't ti magapgapuanan na. Basta ti kayat na lang nga ramidin ni tibiyag na. Aguy uyaw nga aguy uyaw. Ganon? Ganon nga, paray. Awisin kan sa nga agkape iji balay. Ay, kitwin na, paray. Ala, kaldeng. Dito'y kapay laing. Tay, nakman makikapay kan ni parinteng. Ay, una yan na nagmayat ti agigop itinitib makapay, paray. Ay la. Ita ka lang ay may dito'y balay anak ikapay. Kasanaw, di mo ngamin iyaw awis kanyak, paray. At dagayam kapim anaimas. Ay, ado at ikapik. Asukar nga. Oo. Ha. Ay, mabalinti dumawat, paray. Anya? Naibos nga minan ti asukar mi kan ni tuyang ko, paray. Sige. I will give you. Ha. Ay, agyaman pare Kakape ka kastoy abda. Ay, paray. Mangibati ka mo't Sige. Ay, nabambanugak. Nagkapamaya. Apay nabanbanog ka. Napanak man ijay ayan dagiti ko kumarek. Ay, sinayang mo manan ti oras mo anapan nakikaaruba, tuyang. Awan mo't nga ro ti maganap mo. Ay, gayam. Nakitam ni Kapitan. Apay ni Kapitan. Makapasisirap ngamin di kalbuna. Dayta, ti paglaingam, tuyang. Ti agoy uyaw, iti pada matao. Nay, pudno matibagbagat. Ay, di mo uyawan, di kumparik nga inteng. Apay katasanan. Kano nang tad iti kapita, kin asukar. Ay, kunak man no ginatang mo dagita. Pangalangay, ti paggatang ka. Ayun, anya. Iswa di mo uyawan ni pare inteng. Tapno mang tad tumanan, iti kape, kin asukar. Uray gayam si kat inuyaw na ka ni Marituyang, Kapitan. Ewan, inuyaw na ka talaga kagawan. Ay, nauyaw at talaga day di ako marik. Uyawan na sa amat amin atao, dito'y kabildatan. Wen nga rod kung namatlan asino mo ta kapipintasan. Masangok tulag, takitain na. Apay, uyaw ang mait, Kapitan. Ay, bagbagaak Ay, naskan laang. Ngamen, no siyak taguyaw. Ay, dakis no kapitan taguyaw. Pudno day ta, Kapitan. Tati kapitan, iso ti mangiwanwan. Saan nga aguyaw? Nana Tuyang. Apay nga ije manan balasyo ti kalsada tinagnaam. Kasanaw, makita nak ni Marikwanang. Man ano ko mano makita na ka? Agungit nga raw. Inuyaw mo mo't nga main. Sa anak anauyaw. Kwarag. Nay? Nana Tuyang. Apay apababaan pangatuan nakakitaan. Ay,
Ay! Amo ko, no apay asaan ka ang makaasawa, kwaraw. Ha? Naglaing kamutan no amaw? Iso asaan ka ang makaasawa, gaputan nagnisip ka. Ay, Anya? kan sugargar pa day tabong mau. Uyawan nakmutain? Nagkutong ka, kanakangis-ngisit ka. Ah? Asino nga iti mangayat iti kastalangam? Nagpada kayo, hindi ta tricycle mo nga glatlatay. Iso nga awan ti mayat nga aglugan. Hay! Naglamlamos kan? Puno ba te bagbagak? Ipulong ka kini Uncle Kaw. Padpada kayo iti langa. Ha? Ket tinagdumaan nyo laang kini Uncle Mau. Sugargar ti buhok Mau. Idinto ta isaw. Ket kalbaw. Ay! Makapasurun tayo dyan bakay. Nauyawa talaga. Kwarog. Apay ngagsangsangit ka. Ken asinaw yung bagbagam anauyaw abakay. Hindi na natuyang. Inuyaw na ka? Untata. Kanya timbaganakin ka ngay. Sugargar ka no ti bukaw. Kanangisitak. Isungawan ti babae ang mangayat kanyak. Imbaga na day takin ka? Untata. Nauyaw launay ni nanatuyang. Isungay nakipulong kini Uncle Kaw. Ay, saan mo ngay pulpulong ni Nana Matuyang, kwarog? Apayasan? Bayamon, Shacktown ti mangibagakin kwa na. Mamangan mat no saan mo abagbagaan. Kat uyawin naktumanan inton makita nak. Ay, saan? Ibagaktukin kwa na, asaan na kantoy uyawanay. Talaga? Wen, kwarog. Bagbagaak ni Nanam Atuyang. Mari kwa nang. Adda ka dito'y tersinam. Maray! Apay! Umayak ko maumutang, Maray. Umay ka umutang. Kalpasan na. Uyawan nak tumanan ni Tuyang Maun. Sa bali mo ni Tuyang ko, Maray. Sa bali akmay. Ay na. Iso ti ibaon mo nga umay umutang. Tapno maibagak man kang kuha na ti sakit tinakam ko. Ay, aguray nga rod, Maray. Tay nakayaban. Makitam day ta nga aramid mo, Tuyang. Apay malain. Saanay, ngagpautang ni Marikwanang. Gaputa inuyaw mo ka naw. Iso nga inka makisarita, Tuyang. Anya? Ha? Naglastugan kunamatlan asinaw? Dayta, ti maganab mo. Naglaing kantumad nga guyaw. Nagadon, ti manggurgurakin ka. Adun aya? Kitwain, gurgurain dakan, pati ni parinteng. Iso lang mo. Pati pa'y ni Kwarog. Dududu ah. Ni Marikwanang pa'y. Taltalaw. Ken dagiti karuba tayaw, nga inuyaw mau. Amin dito'y purok tayaw. Kagura dakan, Tuyang. Aya? Ay, di mo urayan nga uray sakit, gumurakin ka, Tuyang. Na, saan ka mo't nga uyawan ka? Apay kumaagumura ka kanyak. Wain, ang kababain day tangar aramidem. Diyak kaya timapan ijay ayan ni Marikwanang. Ha, nambarak ko mangay. Mapan ka, winnusan. Ay, awanan ti sidam, no di ka mapan. Ayun anya. Isu amapan kan. Marikwanang. Maray. Nay, adda ka mat Marituyang. Apay, anyat naknakan mau ta imay ka dito'y tersenak. Kaano kanayon amag na ka dita balasiw ti kalsada ta kagurgura nak. Naa. Ay namaray nagatidugan timbagam. Amukon! No apay nga adda ka manan. Umay nakman uyawanan. Nagpuskula talaga ti rupam. Ay na. Umayak la agdamag. Aguyaw mo't asasawam. Agdamag kalaang ha? Anyat damagam. Apay ngay maray. Nagpintas ka matang. Kas kalaag taon iti sweet 16. Never been kiss, never been touch. Ay. Aya! Anya nga iti sikreto maray. Mabalin ama amuan.
Ay kwa, kanayo nak ngamin anak kaisem, Mare. Kan sa anak nga kuskusilap. Aya! Kan sa anak uyaw, akasken ka. Ay, tuladin ka man mo't maray. Tapno pumintasak mo't akasken ka. Kain, tapno pautangan nakmanan. Ay, nanatoyang, napatpatiglat tati ugali ngam tilanga. Ala, sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken dayto ing istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Ay, una yun, Maray. Awan ti maararamag. Apay nga awan, kaano nagado? Ay, siyak, awan maararamid ka. Isu nga umayak dito'y tersinam, tapno adda maaramid ka. Mare, kita dagiti do alalaki. Ha? Ay, sos. Anya nga iter aramiden dagita alalaki iji arubayan, may? Ay sus, Mare, agtiltiliwdan iti manok. Ha? Ay, sos! Ay, hawi! Ay. Sa inyo atiliwan dagiti manok, may! Ay, ingkan nawaan ida. Ay, intaray dan jay manok, may, Maray! Ay, Napuskol kang tiro padagitan. sige, Maray, inakaw, takamatak man dagitang agtatakaw! Aw, kita amaw. Kamkamatan nan. Danda ni makamatan ni nanatoyang dagiti dua lalaki. Sige! Nanatuyang! Taray! Kayam data, nanatuyang! Dandanim idan makamatan! Taray! Ay, nabanog ako na. Ha? Nabanog ka, Chip? Wine. Talaga nabanog ako. Nakabanugam. Katagtugtugaw ka laang dito'y mat. Ay, nabanugak nga ron amang buybuya kinina natuyang. Ha? Chip, kita Ay, Saus! Naidugmam ni Nana Tuyang. Anay ka. Nakataray dagiti dua lalaki. Ay, apay nga minakinamat ni Nana Tuyang dagijay alalaki. Day tati sa antang amaw, Chip. Ngam, nakitam dya igam ti may sa alalaki. Ha? Anya tigam na? Manok, Chip. Manok? Panagkunak. Manok da nanatuyang dayjay. Kat tinakaw da. Ay, wanan niya. At dan agtatakaw dito'y barangay tayo, Chip. Ay na, Kapitan. Kasta unay ang nervyos ko ta nakitak dagiti paspasamak. Adda dua alalaki? Asimrek iti arubayan da marituyang kunam? Wun, Kapitan. Idi nakastrek dagiti dua lalaki. Ginamatan di may satay may sa amanok. Tapos? Rimwardan kat timaraydan, Kapitan. And then?
Kinamatmot ni Marituyang Di mo nakit-kita ni Kwaraw? Nay, saan mo'y kapitan? Dagiti ngay tanaw. Awan ti kimamat kadagiti nagala iti manok. Awan mo'y kapitan. Na. Anya nga ti kinwada? Jak pa'y nakita ultimoan niniwan da. Ay nagluko dagitan. Napanandangan. Binaybay matinakaw da, di kalulukmagan akawitan ta, tuyang. Ay najak binaybayan. Kinamat ka, ngamjak nakamatan ida. Taan niya nga minayat, aramida medyo istor ni Marikwanang. Arumbang nga daka kuma dito'y balay. Napana nga rod na kitungtong taong. Dahil ta makitong-tong-tong ti paglaingam. Ita, tinakaw dan, dahil takawitan kaw. Ayan nga min ayadag iti tanaw. Jakmat ida nakit-kita. Ay, saan ka mang namnama kadagita tanod? Awan serbi dagita. Binaybay ang daklaang anang kamat kadagijay nga tatakaw, ha? Dakal a question dahi tatuyang. Iso nga no agsabat kami kani parinteng. Dahi tantaw ti salud-sudot kinkwa na. No napanan na, dagita tanod na. Chip, adag di din nanog ijay waiting shade. Ayan na. Kita ngamin Kita man. Ha? Adangag paiswag di ding nanaw. Intaan nawaon. Sikan Di mo kayat? Mabutengak nga raw. Intan Di na ko yun na. Diyak kaya tirumar. Diyak kayat ko na. Kapitan, adag di din nanaog. Ay namasapol nga nawaam dagijay kapitan. Ayan nga dagiti aganawa. Awam mo ti mapanaganawa. Ay, aganawa kayon! Asino nga'y ti maibaon yung aganawa? Ay, dakwarog Ay, awan dagiti tanod. Ay, napanandangay. Ay, jakon nakit-kita ni Kwaraw, gandagiti kakadwana, kapitan. Jak ammo na yanda. Ay nabadaw, ang daglalaban! Apay nga ibagam kanya nga eh. Ay, saus nagdidinanog naman na. Ay, Ay, Wayne, dinanugnan. Ay, day tamanan! Nay, dinanog naman! Nay, kinugtaran ng tuyang. Ay, saus, kinaratinan! Ay, dinanog naman! Nay, kinugtaran naman ay. Ay, apay ngay, awan mo't lat aganawan! Napananan nga dagita tanod. Ay, nagdinanog naman nay. Ay, saus! saus. Rambul na talagaan! Nasaya at nagsabat ta, pare. Ay, agawid akon. Tanagapo ak iji barangay hall. Ay, berberoken ka, pare. Bakit? Kasi, gusto kitang saludsuday. Ano ang damagin ba? Napanan nga'y dagiti tanod ba? Na, Ni Kwaraw, saan nagpunta? apay asa pulam kanya kadyak mo't imbulsa. Sapsapulag tawan damot nga aganawa. At agdidinanog di tasirok iti mangga. Nakita yo, pare. Kasano kumaasaan may makita, pare? Kahit mismo asangwanan ti balay may di nagdidinanugan da. Pudno aya, nagaapa da. Kahit win, Mike. Iso nga ya ba man dagiti tanod mo, pare? Nang runa kin ni Kwaraw. Ha? Ta isuda ti aganawan o kasta nga daglalaban. Agore ka, dumagasak man pa dita balay mo. Ha? Apay masapol, pare. Biro kam dagiti tanod mo. Aglemlem mang dansamay. Chip, agtok-tok-tok ni kapitan. Anya nga iti aramidon ta. Maamuan ni kapitan, nga aglamlamang ta dito'y balay mo. Shhh! Di kag tagtagaray. Numamuan na. Ungutan na ta. Sigurado Sikan tumot nga main, Chip. Kabutang mo ti COVID. Apay, sika, saan mo akabutang? Kabutang kumot Oh. Ni. Awanan ti agtok-tok tao. Nagawi din ni kapitan. Nauman nga agtok-tok-tok. Mala, nagawid ka matan jeepot. Di mo ibagbag ang aglamlamangak dito'y balay ko, Apay, ayan ni Kwaraw. Napnapanan nyo at anod. Awan ti aganawa kadagiti agaapa. Kuha kagawad. Ay, saan mi nga amaw? No sa dino ti pang birukan mi kada kayaw. Kuha nga main kagawad. Uray ni kapitan, birbirukan da kayaw. Napnapanan nyo nga min aya.
Awan, kagawad. Ay, masapol nga ag-report kayo kan ni Kapitan. Ibagam kan ni Kwarog dayta. Mabuti nga kung nagrunda, Uncle. Apa mabutan ka? Kano ka pa nagbalin atakrap? Italang matkit di Dituyak lang balay. Anyat kabutan mo? Diya kaya timakaran iti kubay. Ha? Iso adag itilangan tanod ko ti agrunda. Ita kumakasapulan na ka nga grunda. Mabuti nga raw. Sino nga iti ibaon ka? Sikan ati agrunda, Uncle. Anya? Si kamot ti agadawan, o kasta nga da aga-apa. Ikatan kayon sa amin ng atanon, no kasta kailan? Mabuti nga mabay raw, Uncle. Sakti ibaon nyo. Agrunda kayaw. Tanusaan, nay. Tano saan? Anya ti mapasama kang gay. Kwa. Anya kataya. Tanusaan sukatan kayaw. Ha? Ay, sige man langan. Agrunda kamin ka dagiti tanod ka. Yak kaya tagsadot sada. Tuyang, mapanak ijay ilay. Agudong ka. Apay, saan ka amabutang amakaran iti bayraus? Mapanak nga rod agpapukis. Di mo la mayura yan, day ta pa nagpapukis ma. Ay, sanay. Masikuranak dito'y naglampong nga bukaw. Ala, mapan ka, ngamnay, aganad ka Ag-face mask kan, ag-face shield ka. Wain, aganan nadak. Ala, mapanakaw. Apay pinalubusan ni Badong mo amapan ijay ilay. Ipapilit na mapan ka no agpapukis. Kahit kasanon ngay numaakaran iti bayraus. Ag-face mask ka no. Ay na, delikado latta, maray. Bayam, makamun ay tibiyag na, numaakaran iti bayros. Ay sos, saan nakas ka rin na ti mabayros, maray? Nagrigat ti makwarantine. Agrunda tayo ka now. Nagkuna. Nyanggal kaw. Kat no saan tayo nga agrunda ngay? Sukatan na tayo ka no atanaw. Anya? Naungat itan ni anggal kaw. Un nga raw. Delikado tayo no saan tayo atong palang tibilin na. Sige. Inak nga rod ibaga kadagiti dadum atanaw. Tagrunda tayo. Ingkay bagan. Chief. Kita amaw. Adda manan dagiti dua lalaki. Katnay. Simrak daman ni paraangan dana na tuyang. Ay sos. Nang tiliw damanan iti manawk. Sagay sa dapay. Kamatan tayo da. Un chief. Malumpay laang. Umay dan agtakaw. Darasang tap no maabutan tayo da. Umunakan chief. Sumaron wa. Nasken ang makabatak dagit ang nagtatakaw iti manok mekit ni Banungkaw. Dakamin ti mangkamat kadakwada na tuyang. Dakayaon. Wala na. Nakamin ti makamaw nana. Dita ka laang. Ay, tingkyaw, kwaraw. Sige, parta kam chip out. Kamatan ta dagiti agtatakaw. Ay na, naglaingan da kwarog anang kamat kadagitag tatakaw, Kapitan. Wala nakamatan da adagaos. Ay, hindi nakamatanda. Awan tinarami danda. Si Muko da adagaos. Wala Ay, dagiti pulis. Ha? Imawag kay ti pulis? Wala. Saan nga agbalin kanyak dagita managdaktakis? Talagang ipatiliw ko. Nasaya at mo't Kapitan. Tapno agnakamdan. Ay nabadaw, kunak tumangamin kan ka asaan ka mapmapan ija ilay, ta mga numaakaran ka iti bayraus, napan ka matlat ta. Ay, nasakit nga rod ti ulo kong tuyang. Kin awanan. Jak mutin makasayaw. Ay, saus! Ay, anya din nadamag ko at tinakawan na tamanay. Dandanay, imay manandagitay dua lalakay, kat intaray damanandagitay dua amanok. Ang imay dakwaraw, isudan at inang kamat. Ay, kitmayat ano kasta? Rumbang laang kumaamatang danan dakwaraw. Tanasaya at jay naramid da. Ay, aguray man. Takita man dito'y bulsa. No dapat nabati a kwarta. Tangda na mida. Wayne. Dito'y man nay. Nagadaw a kwarta, tuya. Ha? Sagsasangaribo mo't dayta. Wayne. Pinagpapukis ka, di 50.
Sa nga gasot ko makanaw, ang tinawarak iti 50. Hmm? Dahito'y nabate alimaribaw. Isaw, tiitid ko kadakwaraw. Tangdanda, tuyang. Na, nagsuwirteng dakwaraw. Una, tapno gumagad da. Makita yun. Gapo iti narami diyaw. Adaw, timang padpadayaw kada kayo akabaranggayan. Bida kami tangkay. Nagpardas kami ngamin at umaray. Sumugad ni pare ba daw? Umayak man. Sus! Ang maganda da virus mo, paray! Ay, hindi ka umasasid ang tatabataw. Ang virus mo. Kasano nga ang maitid da ito'y tangdan niyaw no sa anak nga umasidan. Ha? Danam ida, paray! Kito na. Ikak ida iti 5,000. Ha! Naturid da ngamin kay. Ay, agawid kan, pare. Inka quarantine. Ay, sayang di tangdan mi hanggang. Windo, idi sumlat ta ditan, ta agawid kan. Anya nga idisaw. Ay kat ag thank you ag paimot Na, Makibiso-biso ag paimot kadakwaraw. Ha? Kaya makialamano ag pay. Hanggang, sayang di tangdan mi alimariba. Ano dyan kalaan? na, Ala, ituloy yaw. Tinasayat nga ramid yaw, kwaraw. Ay, agawid kan, tayo ka quarantine. Sayang di limariba. Kasta, kwarog! Ituloy yung aramidan dagiti trabaho yu dita barangay. Saan kayo nga aglimang no panawan akasapulan da kayo? Takas na talaga dagiti public servant. Ngam kadi, surutin nyo lat na dagiti protocol may papan iti COVID. Ala sige, diton tinagdibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung nabida tayo, aray! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.